It's official. DLFM 106.9. Yamamo akwaba. Afitu milike neshia yen. Ewo Facebook no so and afinso YouTube. Ne nyinada eye DLFM 106.9. Na kase bono yemfa mu chirimu yemfa nsom. Wadwen chene so yebaji nyina kenkanya na ye Facebook no so DLFM 106.9 yesra wada. Wode amanyosem ba ajiso okaka na party headquarters. Entinsima ye ka no. Ehon nsem na fabra ukoya amanyosem pe. Adwoa Agyei Sikapa party headquarters na kwakan e de kire mpanifo yada ase pam. Yen hye kase bona se emfamfiri apiementemum. Na nka betodwa e kire mu am. Owura bia wanya mfinhia no aduasa. Oyo obi a sika akọ ho dwa ene wodie mekire gold dealer. Ne den edi kofi apia. Dodo na esanem na ne se kofai. Abranti wei enipa bi a won ma yom se omoto omomodin adi eye sika akọ ho dwa. Omotu galamse yibi. Eko ne nchen awa saman tamfoi enu wa etiwa east mensinim awa piemantamu somo kwa ne nchen akwa akoton sika akọ gold e de amakrachi na mra krachi no mokọ ne nchen pe na mbo modia etwen krante edisi ni sise ha won twetwa ne saaje ne kra e de afiri ne nsem na mpanifo kirem sei arahosem wei esiye e wona ne kwesi de atwa mai na ye dwen bosome ne da na toso aduasa emfempem mienu ne de nunum na hosem ye si ya enipa bowura mo obiabia na krachi a make se on kratas fo hu bia ne den e de kofi apia yi no wo ne man insight a oye adwuma na nipa ko ne nchen sei oh ye wo gold wa ye pese ye ton de mount mesere wata bomode na betwem na no ana kofi apia do abon mra ne se kofai e ba moden esane na bosom eyi sika na oye ne in fact na modu papa ene man to anhwe dinam san na o krachi se sika wo ho sa ena mobo moden atwen krante market edisi ne so ne ga wana maje ne nkwa edi free ne nsem na no ena Ghana de chemo moden ya akuafo mo potem ho ne mu bi ekwohu se ye ti kofi apia mu na da ha ne mu sei ana mokọbọ ne mfefo ene kromfo amane ameke so moden akuma ko pagya eye kofi apia mu no de be pie mu e won krabo premantem mu mekire eye police hospital emukura be mekese police for papa no ho di kudie ntia ekun kofi apia no dansini a oben kofi apia ye pa na danfo pa ne sentu dwa kire mu sem kofi apia do abonam lane se kofai wabo ne papa pa fi semre bi atwa mu okokwanya akoto nsema na in fact ni peto to kwotwe ahwea bra wo bena mane hunu ne nya ne pa nya mianim ne kure ni na nya sem kuma na nya kofai ne bo ne sika sem a oh kamika sempo e bi mpa na ka waje ne kra e de afi ne services ampempenso no na yade a na nadwuma mpa oyempo na abona na ho akire ne ye pam na meka sei ana masem ye si ewo asaman tamfo yinti are hira mpotem obisa se ei na won tutu sika ko mpotem hoi won be kunkum yana obi aka se kirem se na hoba mbɔ nsɛm enkon kanti wana mo sra ban se ya atu kofi apia do manam blane se kofai betumi ato no mti aban ema hoba mbɔ nsɛm emunyire pa de se sabi prema ni ata so ewa saman tamfo se betumi abona hoba mbɔ nsɛm no emu ayire pa na meka sei posifo ahyase a wona yehwehwemu ade afa nipa bɔfo mmɔden ekokwa gye kofi apia do manam blane se kofai kra di fe ne nsɛm ewa saman tamfo se be bone nipa bonfo no emra ene wonom edi weni sa hwesama efi apamantem ba ewie yede mu nkyirimo esomo yanto akase bone so na Ghana Police Service akọchi ore bi a ye frɛ no sai kwame edin adodo na ede frɛ no eye nsafufuo chese eye ade osha police for uniform odidi djuma ensem fatasan so na uniform na ehye no enya ada efa eye mra kwan so no mabomodin a ekọchi no ewe ye Adwoa Kroma no man so nkwanta district nim ewa santimantam mu kirema ye video bi ebeto dwa na chese wano munsa bro pa obi a wabo no san so police uniform enya police for bomodin ama munsa etimi eso ni mu no mo de abeto dwa echemu se eye osai kwame yowo makacho mobomodi ahese hwehwemu ebetimi akoso no modin sam ede to eye timemfo anim so mbebomodi ahese niam bia ense fata ewo oban mu obi a waye na adwinso no de ondim raso no eye ade a mo bedi ni dwuma nti we ni nsem efra santimantem mu abetodwa sini waye ho so yo posi ni ana o san enom nsaka wa brose na ta no nya ne hefa wanwa o na say ebitimi pam o say
So betimi apam. The shakra che ne dey am say a original ana a fake one bi. Ona say once a police for ni bi kra pam o mutimi pam. A police for ni bi pempam bi. Say omo wo prescribe one wo hono ma ne mpanifo ne de ma. Enye normal one say I mean fake one bi eno your original pa na hwe kra chi a kodu say no so go a police for ni mu ase. Entina mpanifo a che ne no atare no say omo chire ma ye onlawful say obepam ahoba mmofo ntade ni bi ahye. E wo mra wonka omdwumadie ho. Na Ghana fo enti omu ntia futu ana. Na wasa akwhye sa so aburaka ho. Ana ade ye video. Kofitera me nwafa asifo yi ya futu a meka na bebre omu mfa ana. Yo yankoya nim ne nto akasebo ne se na yampie mu ewa Ghana mampanin John Dramani Mahama Andrada ade December 2 dwa echire mu se emra wo bontoa ewa mfimpi mienu ne adunu nan abeto mu na waka kire Ghana fo se Yakopon asono daye ede anisuade hunu bi ede ama ne se odin konim pe o meka nkire Ghana fo se ade ba ko obeboa na omen yakoya nim na sikasem akonkan ne nyina ne se onfa dwumadie bi a edi adaso eya 24-hour economy emfa na Ghana be jana naso pa titru ewo sikasem enfidijuma ena afenso tesene bibia mu bi na no na Ghana mampanin odin kunim na ndada no bepa ho ntoma o kirem se Ghana eya 24-hour economy no aba ene abeta ba dwumade aboa ba dwumade ne mu aye de pass abi anomanam na Ghana mampanin ka samu bio na osan kirem mu sem dwumade ne de aban bada no abo to ne ma de nanso obehia ankwankra nyuma kuo nyina betache na bama dwumade no atime akwakoye kra behwe pa visa aban nkoto ahoden etime enje visa mpinifo akasa sabe ba kofo hoi se owire dura aya na egum Ghana mampani ka semu ema no pa dwumade ne ho ntoma wandra wukuada enkrabo premante na Ghana mampani ka sa na okire mu sem osrada aban bada no keke odoto ne ma pa no mo behia ankra private enterprise na beta na chi na wano maboa mama bomade abode chidom ma 24-hour plus program no etimi akonkan ye pam dodo na bisasa na Ghana mampani a wo kasa kekekan na 24-hour economy obi ba kwa adwuma no pa bi ba kwa awia anadwo ena anadwo de som na hamache na sika ben ene de ba be adwuma sika na wan na Ghana mampani ka kire yen se munya abotre munya abotre bako vise mpenifa ka sabe woni abofre kwa kwada ye mpene da bre nya abotre bako na nya abotre na mpenifa aka asem sabe ye kwa prego ye kwa no manu makro ma ye nyi prego kwam tomontomo bo ase bokom Ghana mampani kirem se dwuma we de ondo ba bedie no ne nyina ne se baba no homaden e de befa commercial banks development finance institutions DFIS so aboa momo disika botena beteche na bosia su na Ghana fanya bosia fofofo titiro no ankwankran nyuma no manya sika e de apawa aban ma bono 24-hour economy no watimi aye Ghana mampani kirem a osra mada dwumade we no no nkwa basa ntumi nsom timo nta na chi no masa be ya de so die we no enkwankwada aban kutoso odi nsem sei odi tudwa. The finance and implementation institutional frameworks for 24-hour plus. The private sector will lead the 24-hour plus program. Government will facilitate and not dominate. Any government funding in 24-hour plus will be catalytic, serving as seed funding for the 24-hour plus authority and supporting bulk infrastructure. Enterprise financing will be sourced through commercial banks, DFIs, and blended finance instruments. Fund 24 will address access to capital, collateral constraints, and the short-term nature of most of our banking finance. Credit guarantee schemes will support risk sharing without breaching our fiscal covenants with our multilateral institutions. And as announced, the Secretariat will evolve into an autonomous 24-hour plus authority that reports directly to the President. This policy is made for Ghana and the future. And so when I say report directly to the President, I don't mean only this President. It will report to the next President and the next President and the next President. Any awoti ye Ghana mampani Bema Obuada John Dramani Mahama and ochire mi say 24-hour economy no ene Ghana ba betena enye ono gwana penso abenya baba bia obedi akira aboma mpunto aba omanyim na no achi na de yakasebo etu ye ho efa ye microphones edi fa krum ene ye bisa Ghana de hye say Ghana mampani ade 24-hour economy ne dia bawo na mosa ho sen ena de hye bi ede to de yakasebo anim say and some of the men in Ukraine, in fact,
a more the pass and mandam. A bad boy pay visa me, my quack, you man, my point we are. And I do the assume, most milk acquired my whole boy and your scattered my task, about Boba Missika Sem, a concane. A bimusu chremisem. Adenti, Anna Bano, Eso Daye. No one yard is I do no, one Timino Macabi womb, and Saint Comia, any kind of home come upon the first answer. I bind the abbey, and to whom to say. I bind the abbey, now so I'm consultation and judgment to one baby no. A bit milk work my bet to marry the Sepa, Ewaquem. People need employment, so many people need the chance to do. And it brings also competitiveness because in the public sector per se, where you close and you go, if they compare what you had been able to do within your 8 to 5 p.m. hours and what the night guy too had been able to do, meaning the same desk, you would have different shifts and it will be competitive, you know. They compare your output, your efficiencies, and maybe that could help some of the laziness out. It could push some of the laziness out. It's a good policy. It will help those who, there are some people who can't work daytime. They would like to work at night, you know, and then at the daytime relax. So at night, there's also a job for them. When you work the whole day, you are being paid a little. So within 24 hours, you know that maybe when I go to job, I can get this. You can go and then you close early, then you continue with your work that you do. DLFM 106.9. It must be what? A thorough stakeholder consultation. You understand? But in this sense, there hasn't been any thorough consultation. So the stakeholders and other things coming together to bring their policy and other things so that it will benefit from it. I don't think it is going to be feasible because of lack of that. Any I would tea a Ghana this year. One I am off a senketua, and a much me say. Get a man penny and this way, who ya pananso. Ebi much consultation mem, or no beer new home common on one Gazaria Bentin, a bit baby, a bit me welcome. Emma's and this wedding who net is ano, abe yakwa, a munchemo and a dasumwe. Yentwa Kasia Boneso na Ghana Dental Association for the Abetuja HM say Adwoa Mudia Rehoye papa. Esa say Dr. Ni ono no hwe eseso no. Eyade Dr. Ni ba akopena eye patient be 58,400 ana mo hwe omo e wo man ma chese. Ha adwin ye papa. Esa say ni eye doctors for ni bebre na empese on beko eye nkrasi na koye adwuma. Esa say mo hu ni say ye niam omo hi omo de bedi dwuma no. Enya dia ebi wo honom sanso na ye oha kese pa e de mom wonpotem honom a eno nam so ntu postium so mo nkonkra na senko ye adwuma na omo chochochocho omo ho esa so bekọ krampo na ne omo bekasa se wo se otimi hwa wo sene ade no ka na ebi mu so chocho omo ho ntema adwuma no eye den e de ma wom ana omo chemu so omo den hyehyɛ pegu akwa mu sane ebe ye omo be hwe omo nkran na se ye postium e de omo konkra so omo koye adwuma omo so mbetimi agye atum sane omo adwuma omo ye no entimi ensei esa so mudi na apese omonwo eye nkrom no mundi djuma na chese Dr. Ni ba akopɛ na ohwe nipa be ye 58,400 aya na ha adwin ye pa na ye 34 aya annual general congress a eno koso e okofoyudua ana president edema ekuo no eye Dr. Cecilia Kakraba Kwashi edi tudwa na ochemu so hese ne adwumade no ekoso wo nkrom na eye sa na nkrasi na kɔ ha adwin pa wo honum no ochemu so a eye denta eye doctor somo wo man Ghana mu no musa ntebe ya ko momodi an first can shem so na be yo mbetiti nipa bebre no mutimi abeye eye dentist no matimi ahwe ese ewo eye o man Ghana mu natimi abo esan se omusa kra eno nam so nti na nipa baako ehwe patient 58,400 sanso no di tudwa na ochemu so omo sanso mbo a omo sponsor wo maye partners ni na so mbetimi discuss ye mobile clinics mu sanso na senka ye omo kɔ no ma kyerɛkyerɛ amanfo no kwan omefa so ahwe omo se no ebetimi abo no ma ye nkyerɛkyerɛ so e de amatememfo no na omo cheme ya de omo ne eye Pepsodent for eye program ataga na da so eye talk to your dentist omo ye sa program we se ne be yo mbehwe na eye patient for na so man Ghana ne so no ometimi ni oma ye nkyerɛkyerɛ na etimi aboa sane be yo so behu kwan yo mbefa so etimi akra omo se we na ye Dr. Cecilia Kakraba ye kwahye edi tudwa na ochem so obo ne members na ba so ye papa esa ansa wo hwese ne omutimi edi dwuma na aboa ye pa omama dwumadie no etimi akoso ye odin sem say edi tudwa ye pede ye chiche kofu o Ghana ha na ye beka de okay everyone then for everyone then ya minya 58,400 there although that ratio is very low it's something that we train more dentists and which will cover population at a very appreciable level. However, even when that is done,
all your doctors want to shut down federal rural areas because imagine this for one back off of our name number school number these are some of the challenges, social challenges in our doctors one federal doctor into your pay about incentives you go to mama damn doctor now we're motivated now we're to my hope now our first communities. Another way I able to my honestly mobile dental ones. After the ministry today, we're starting to revamp one mobile dental ones. Into your honestly so you see your community outreach here for them area. It's a akasakasa your ministry there come. There a meeting. That's now why you meeting with all these things. So your process are here for free. Some of the education are covered by 106.9 DLFM 106.9. If you reach out to them, number is 0800 161 000. Yeah, we see Dr. Cecilia Kakraba Kwashodo na ye president at the Ghana Dental Association. And where chino yoko hino no nejina sa dontin hine e de manu dwabin traditional area no eye na no say bonsu ejina eye omahin de manu dwabin traditional area eye da sebre kwakubuati otoso miensa na mu echire mu say yade a oda eye Ghana Dental Association fo asiye pa na emom omomomode ano mo fa hyehyɛ pangu akwam se ne ebe ye omo a dwumadie no mo ni hu nimdie no betimi apamo omo e de afri adwuma mu ho no esan say oman Ghana eye tememfo omo ho no mo nkwa ehu hia dental in Ghana is solid epidemic awareness action accountability addresses a matter of great national concern. The unchecked rise of unqualified dental practitioners threatens not only the smiles but the very lives of our people. The custodian of culture and welfare, we must lend our voices and influence today's global cause. Let it be known from this day forward, a new traditional council stands ready to collaborate in raising awareness, protecting our people, and calling for fair regulatory enforcement. We cannot allow the health of our nation to be compromised by ignorance and negligence. I commend the Ghana Dental Association for your tirelessness, dedication, 106.9 FM. Eni ya wuti ye na no say bonsu a ono ya oyoko hina ojina sadontin hine e de manu dwabin traditional area no na manibo ye nsem chiro ni kontin hine kofi obo ana difre poemantemu ebesom ye yanto akase ebo no so ne yenyina mu awo penipo no e na oda o my Ghana gold board adon ne den e de same jamfin e de samatodwa e chire misem wono ma tena se ehunu se o my Ghana sika koi yedi hudwa ye papa wo manyim na se du ba bia e horodode ene mfasode a ese o my Ghana saka no emma ne de bia da nkwankura bi ne sika hye o mata so no man ehuna ma ne kwa ne senti ye kwa ne musamfom so atwamu no ebi nso o manyim bia wuda na se meja fi de samatodwa e chire mi se wate task force mo mmode adi nanim aboni pa bonofo nam kwati kwanso edi sika kwa hudwa emfa mra kwanso no wetime acho memra etime ni wonom etime tim na meka se ochire manipa makoma kudu a wonom eye China fo omo wasenkregua e watemantemu enam kwati kwanso ena wonom edi sika kwa hudwa na Ghana fo abeka ya bed zene donhwere makoma aduana nwotwe ni 48 hours enu gina honom e demand fo amienu ena se mejamfi e de betu dwa se yanka nkyira Ghana de hye nyina se sika kwa hudwa no ubedi a de ne sade ho mrase kwakwaje tumikrata efefri gold board mpanifo nchen ansa ne wanya kwanya ubetimi akoto gold mpo anase ba akoton bi sika koi ante sana fa kwati kwanso na mo che ode na danto awase ma oman onkomu da na no ena se meja fi kyeremu se wonum nyante ye se okopiem asenkregua Chinese form akoma ni pedu ene ne mu no ye akwakunya tran ye kama asiesie ho no mo ho fe pa anya sem kuma ena wonam kwati kwanso edi sika kwa hudwa no mbo modern sedi o matente sa okopie mu ampane ampa ne nua na ampa mokọ ya na China fo ne maninke tenketen samprenkins mani se gold hudwa na mudi ni sa no mokọ ya
sika kwa mokoto ye no gold ni bi 1.3 kilograms na moton nyafu kwati kwan so osanso kirem se ne bo no wo de ba Ghana sika ma be 1.4 million Ghana cedis ye kofitela nyanya kwatu pia fajan okokra na tiko otido ihu ni biokram eno jo kirem se mo sanya sika bot na 1.3 million Ghana cedis no Ghana sika bia no so da honom na humi se twe na mtoto to sika ko o kirema pump action gun etuo tu mayaw kodia wibi eka ho a omode ba mo ho ban se be ya wo ba wo mbeti uti set no ma bomade a ediska ko ho twa wo mu kirem se mo bomade anam koti kwan so sesa sika money laundering na bi kwaso ye pa na eye casino cars na mo bomade abo chacha ka ho bi na chief executive officer edema eye good board me wo fa se Sammy Jamfika se na o kirem se mi kese de wo ma chi ni pai o mo mpam mo da se de aka ne ntire minister be kan so obi fam na ba Ghana no be di bone be pam no se we ye mpam da bi ya do ko jema na memra na ni wodi ni se de se enti fam na ba na wani Ghana mla so na mo chewa ye mpam emra ne be di pa se de se Sammy Jamfika se kirem se wo mekoso atata de hia na chichichi ni pa bonfo a wanom enam koti kwan so diska kwa ho dwa se be ya Ghana be boka de ebi nsi da e wo mla ne kra etiase odi nsem sei eto nsem trafo anim 10 of them who were hiding somewhere in Asenkrigwa in the western region. We're hiding in a private residence. So we got gold of about 1.3 kg. We got cash of about 1.3 million. So what they do is that they convert the money into casino cars. Casino cars we got, these are not all. We have a lot of them. These are not all. And when you see a casino card like this, it is money. And they are so important to them so that the casino cars were in this two safes, two huge safes that we can make available to you for you to photograph. And these are the pieces of the gold bars that we got from them. You can see that for them to have been able to convert the gold into this form, it means that they have a foundry. The operations that took place at Takwa, Ahojo in the Ashanti region, Denyame, Asenkrigwa, Takwa, Aboso, Obuasi in the Ashanti region, Asenkrigwa, which is the current one we are talking about. So 17 successful operations. So you're talking about in excess of 12 million Ghana cedis in gold. And the cash we have seized is also in excess of 24 million Ghana cedis. Now the grace period is over, and we have given countless warnings upon warnings. And so when you are arrested now, there will not be anything like deportation. And so we have instructed the investigators to build a watertight case based on this solid evidence that the field operatives have made available to them. Any awoti ye ayo penny no and ye chief executive officer Edema Good Board. Nidin Ede Sammy Jamfi. Yantua Kasebano Suena, a majority leader, a Mahama Ayari guiding Sama Betuja HM say. Edon kuma mom na shebe fiasa niema omokeka ediafa anti LGBTQ plus no no asanya atwompa anomo yesan se adenti anafe ababeto no moka ho asem se yesan se eyo mampani dada na nado danko ekufu adoabre so ana ye bill yi etimi ba ye mampani dada ntimi afa ne nsa anhyanse enti adenti ana no do mantimi anka ho asem ne omokasa ediafa emre ene ne kwaridie ho ediafa nsem na omokeka na chese adenti no mampani dada na nado danko ekufu adodie omantimi aka hwe amfa nkyere no na afe edo mampani John Dramani Mahama so de afe na ndi omokasa ho bebre na mampani sign ne no mampani sign ne omunya ne omoka ne kra na asedwumade na omudi na asompeso mo fanya atwom emfa emeka ho. The House remains committed to making sure that LGBTQ is not part of the culture of this country. We are very clear on that. We labor to pass a legislation on the matter, and the former president refused to sign it. He refused to sign it. And I'm surprised that my colleagues on this side, at that time, we didn't hear their voices on the refusal of the president to sign it. We did not hear their voices. Suddenly they have found their voices and want to pretend that they are the chief advocates of LGBTQ and the LGBTQ matters in this country. When it mattered most to fight the menace, where were you? When it mattered most, when you had the numbers and you were the majority and you were the ruling government, where were you? Mr. Speaker.
Ene ya uti ye aya majority leader ya Mahama Ayarega na manibo yen semtroni Alimatu Abubakar edin adodo na de freno eye Hajia Sweetness ene de besomie. Yantu akasiaba no so ne yenkopie mu ewo pristi aheman eno no ewa temetenem. Na kopie mu pristi aheman a wono ma assembly member ewo pristi aheman Eretra area eye oniminyam for Dr. Alex Yaw Bakon dodo asanam lane se nana aboroso ede smart dwa ekirem se nana ma hemfo mo mpotem ho nyinada kasapa ne dum pempenso bia in fact ensam so eno no ewo prisi aheman eno no kwanete ede kopie mu ego ankobra no etwene na bu agum ensam so na bu emfia pini wonu mo aka nya de mpenifo etie wonu masipani senti obon ho moden ebanan ene prisi divisional chief divisional council beya man nana enteboa pra otoso edunan eka ho kohwe ya enti atwene pa na yese nipa nya baabi enti memfa in fact na dwumade ne mu onwene pam na mnom kopie mo no ewo mra no mba mmade abo mani akonoma ehwese de dwumade ne kwa na ise project enko na mai ena nana aboroso ede adesre ede to aso ohwe oman Ghana yakwa tempon ene yakwa so sere wo mata ena afinso Ghana ban eno anim yada enya wono mahia semsem ukopie mu ewo pristia himaya ensamso a etimi edemu akopie mu ewa nkobla no ebudi atum enti obi nko ena obi aba adwade hu nsensem akwanwena ne se akoye boachi biden enti aba ne sabe enipa adehwa mo mpotem ho no na wonom so akwaje sabe didija yayi wo mu de afiri oman empuntum wana abo doctor aboroso kasem ena wo kire mi sem wo hwe ensamso na mpenifo na ye na enam se bua kum nente no can't me mfaso eye motorbikes efrete tanfo nkwa de tumi fa service ensamso no akoye tea de sabe wo banum singlet enti ka akura tumi mfaso enti aba ne sana kwakoye owu afidi a sempenifo anso de ntente bedu babi no wanhwe ne ye na agudie atumi akosoma nkwanhia sia ebe ha dwenye pam ne kasa mu ana wo kire mi se ne ahia hodo a na fa sa kwantempo no so na mo mfaso bio wono mo kofa Prisia Senior High School num campus ana ahia ne nama edu awia mofra ni sua de no na kasi ibu aben dede ni wisi etum na chechefo na koye confused adusuafo no so koye confused sa ba ne sana de kire ni mpona yade na ha dwenye pam onimnyafo Alex ya ba ko kasa na o kire mi se ha ne pivri se contractor omode kwan hye ne sa nya ne onim de enti abepem ne Prisia Heman kwantempo da ho no ma kokopie mu ewa nkobra no atwa sense ampenifo ntumenye wakasa e kire mi se empenifo ma na contractor ma mane munkunta evizade akoso no odwene ho a onte ase ekura omo ye mistake akraba down ozo we na legina atre collect but as we are no go nsuru this be man work kase pa sadan sadi na ne tumi e feel ne tumi de isisi nka na aka but contractor na still an san keska dem ta no so people time no so so mo ye legina this an afran this ban afran ye gina so bia abama hwe na pebia man no start there this a contractor free bia is yes to do my good answer bia se bia that's it about oh how do you say papa so we secondary school na namna omwa tembia mutu ambo school for ni mo dabas fanso na mo tombo mo dem ka fim amma school for ko ambo nya asumdwe bia de events ya o de tie hwe na so an ye dia yise ma secondary school for ni close one de pack e ka sa ngobla na bia for ma ba de ni di o min na friends o mama hwa de oblet o ba no ka chen sen na de mo tutu ye no oye wes this year ya mo mama ye de ngo ma yan hwe na de se bi ba to amaduma e chu ya to cement na de ya bridge na mo se bi ba ni ka bi to afa no to secondary school ye o ba so dan bi na me de no se mpenki ni de o ma me jan hu course ka bo so ya kana e bo no bi to ato na de no tu ya ye de on the bit my bet we no de be ja na de na kwakura mo no ene onimnyamfo Dr. Alex Yaw Bakon no eye assembly man edema de hia wonom ewo Prisia Heman abato mpesu aso esa kire mu a efiti mra mpenifo ehia ase se wonom yensamso no ono wankasa efiri mpenifo aka se mi sei se edijawa na ede aso awonti so ya assembly member no ontumi ntina hokwa etumi tam ono wankasa ni sika 350,000 Ghana cedis aka ni sika 3.5 billion ede kohye mu nanso no nyinada rabasa star na ensamso mpenifo ntumi ye o semse do ide o sra Prisia eya assembly so momwa busiempo mo nko agina mo mfa mo na sansamso mo nya frisa meka se die
akwantufo na dwadifo ehuna manepa e wonpotem honom From by no MC Dibashem Mensase Menhwe na enwe blogin isam no kasa kura miska telepon so mtim billion shi still and this some no kura botum ba se bia wa wo mo no boa na enwe ne enya de bituma hwe ne aye na bia enkopo boa na se bia pam no monye skandam aya bituma boa ma sami yentumi nka ekura eja latem ya bia tuni ka de aba but you kura ka pa de tumi faso ba wo ka nya pa de odun ba blogin so Any awuti ye eya samre member ede ma de hia wonom ewo prisia heman abatu mpesua so ewo atoye batam nim ne den ede onuminyamfo Dr. Yaw Alex Bakon ena wote ne kan na amane boyi yensem twreni Samuel Ofoli Boaten ena difri atoye mantemo ebesom yen wi yenyina wesu na yankenka madwe kyerɛ ni bi na ye fansomo na we free me wa fa say comfort Martin o chirem say this is very sad oh krachi ya nimpa bi age ne nkwade afiri say o chirem say ha na papa na awre ho pa no we life edi fresh aman gwete US in fact obo adwumaden ye pa comfort me chewa wi wasan dia ba ho say o say Ghana is full of surprises pa debia bibia to me see ai Ghana enim gwasi pa beni Ghana post service Montale no obi a sha odi aburu nsan ei o manyim akoko abonsa ni we free da komalo twen Simon ayite no chirem say good afternoon DLFM ya do so also good afternoon bi senior when you see every onhene nana mensa jebi ohene na mensa jebi no chirem say oh abante na nimpa ekunu no yankopon fa ne currency fi say de asie emu oye pam Kofi Parliament no chirem say let us all seek the interests of Ghana more than our party. Yenyina yaniku Ghana ho ne yenya amanyosem to ba visa Ghana ne yenyina yefiri ohwe live edi free agona bobikuma apa na wafa ase Kofi me kya wa wiai kya pam na me wafa ase de aba Richard Ahwe aka DJ Ghana man na bodwo sefe pam o kiremu a kaseremu de panti ochia Alhaji Twasunte aka ehunsuo mpeni Nhyiraba Kwadwo Sammy bi twabewu de se konkron ena afin so Adwoa Agyei Sikapa aka Dumso Levi o kiremu say in fact adwumade a ye bono so na ne ye pa na kasebonam DLFM anes mfidie ne so power ho no ma na ye great station wa biatum kuha ho na de hyere nyete kasebone de free into odas no me adwumade a ye bo ye nso ye das me wafa ase DJ Ghana man me so me das pa ya ma menton kan wate me wafa ase na mafew master plan adwunia kentampo na o kiremu say in fact kurewe mu de ensem de ye yompo pa 24 hour economy na bai na nso me kase nyinam kan ya bo no kwa na ekosuro Ghana man pani ye beze ne aye enti ye hu bibi ye mate pa mate sika ka se bone ye DC ye DC ne sa ye ko ema wo ma aka beto adwumadi ni so na mu se mufo ne ye maize me berantwi na saka se bonu mu ede ema jen champion Taylor de Kofi Taylor wa che hene ede ekopie mu ewo Facebook YouTube na finso TikTok ne so DJ Zikibi echinchim efide ne fruma ede ma kase bone mu da hokrochen ede mago di o mai mo la support no eye fie sugar opon ye ne wankofie oda ho te ho ehwe yen ana finso DJ Omarion ekweti ahene ono so epon ye ne wankofie mu nyina ma ye mo la support e wo fie yim akenkafo a ye besi nkomnya beso mawie no ye ye mienu mode se konkron Nhyiraba Kwadwo Sammy bi ma hoteden ene ehunsuo mpani menkra moden eye Alhaji Twasunte dishie mene me wafa ase ba Adwoa Agyei Sikapa na hoteden ene Dumso Levi ade na wisiri ade na wafa boni dia o sere sa ade menu be nya asemu ye kwe hwa na eba na Adwoa Silky one hwa sexy journalist ana kwam ye fum ene da be ene yawada tijumadi na di be na da so yawada kompon yawada kompon radio no wana oye den wana otoye na Adwoa secret na se nya den nya odi abio wo don saka wa so be hye sanamlane ma yenkwe achire muhima efifi muhima enkecha hima radio mu ya santua Michael Jackson papa no enti efire no nsaka eyentam kase wabumna so tabu temesra mane na ha ifitana na Adwoa siki betena se one ne mpamfo no beso so mpa emamu nyina mo eni tia adehye Kwame